Katika kitabu cha Zaburi, tutasoma mlango wa 60, turasoma umurongo igice cha 60. Zaburi ya Daudi, tutasoma 60. Turasoma mu gice cha na shairi lake litakuwa ni la 12. Tuza kusoma kuja murongo w'icyo gice wa 12. Pamoja na wale ambao wamepata, hamwe n'abajya bamaze kuhabona, tusome kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tusome mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Amena. Zaburi ya 60 umurongo wa 12 haravuga ngo Imana itodukoresha iby'ubuhizi kuko ariyo izosiribanga abagwanizi bacu. Amen. Amen, amen. Amen. Kwa msaada wa Mungu, kubw'imfashanyo y'Imana tutatenda makuu. Dufashijwe n'Imana tuzokora ibikomeye, na tutatenda makuu kwa msaada wake. Tuzokora ibikomeye dufashijwe nayo, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Kuko niyo izosiribanga abagwanizi bacu. Bwana Yesu akusaidie sana. Bwana Yesu adufashe cyane. Kwa kweli mwanadamu hawezi kukanyaga mtesi wake. Byukuri umwana w'umuntu ntiyoshobora gusiribanga, lakini akisaidiwa na Mungu, alikafashijwe n'Imana, Mungu atakanyaga wale watesi. Imana izosiribanga bajya bagwanizi. Anaweza kumtumia yule mwanadamu, irashobora gukoresha uyo mwana w'umuntu, lakini atawakanyaga yeye. Ariko niyo izobasiribanga. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwami Yesu adufashe sana. Nataka niseme tu kama tunaongelea nini wakati huu. Nagomba mvuge gusa akori tunaongea kwa ajili ya kutenda makuu. Tuvugana ku rufatiro ruvuga ngo gukora ibikomeye. Bwana tusaidie sana. Amen. Kutenda makuu. Gukora iby'ubuhizi. Kutenda makuu. Gukora iby'ubuhizi. Ndio tunaongelea kwa machache wakati huu. Nivyo tuvugana muri make kuno mwanya. Kila aliye Mkristo, Umukristo wese, kila mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, umwana w'umuntu wese yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugingo bwiwe, ana mbegu la ukuu ndani mwake. Arafise imbuto y'ubuhizi muri we. Waliyemwamini Yesu Kristo wapo hapa. Abize mwamini Yesu Kristo bali wapo hapa. Yo bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe cyane. Tangazo ni hili. Itangazo ni kila aliyemwamini Yesu Kristo, uwize Yesu Kristo wese, kila aliye na Yesu ndani ya moyo wake, ufise Yesu Kristo mu mutima wiwe, huyo muntu ana mbegu ya ukuu ndani mwake. Arafise imbuto y'ubuhizi muri we. Pamoja na kwamba kwa muonekano wa nje anaweza kuwa kama mnyonge, hamwe no kumuraba inyuma wala kumenya ni umuntu w'umunyabwenge. Pamoja na kwamba anaweza kuwa mtu ambaye ukimuona hafai, hata nubwo ushobora kumubona ko ari umuntu umenga ntabereye namba, mdharaulifu, umuntu asuzuguritse, ambaye kwa haraka watu wanaweza kumtupa ovyo ovyo. Abantu bihuse barashobora kumuhindira haya ku ruhande. Lakini kama tu Yesu yupo ndani mwake, ariko namba Yesu ari muri we, kama tu Yesu yupo ndani mwake, namba Yesu ari muri we, yule mwanadamu, huyo mwana mbegu ya ukuu, arafise imbuto y'ubuhizi muri we. Wacha nikwambie Mkristo mwenzangu, reka ndekubwire Mkristo mugenzi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu adufashe cyane. Naposema Mkristo, iyo mvuze Mkristo, sijawaweka watumishi kando. Aho simbashinguyemo maana kabla ya mtumishi au mtumishi sheti au kwanza Mkristo, imbere yuko umukozi yitwa umukozi abanza kwitwa Mkristo. Nikisema Mkristo, mvuze Mkristo, wewe ambaye una wadhifa fulani, usifikiri kwamba tumekuruka. Hapana. Wewe ufisi gikorwa kanaka ntiwibaze ngo twagusize. Sisi ndio tunasemewa. Ni twebwe nyine tuvuga. Sisi wa Kristo. Twebwe wa Kristo.
Yule mtu akiwa tu Mkristo, uyo muntu ari Mkristo ana mbegu ya ukuu, arafise imbuto y'ubuhizi. Kwa nini hivyo? Kubera iki bimaze kununuliwa kwa bei ya thamani, twaguzwe iby'igiciro, si kwa fedha wala dhahabu, si fedha cyangwa dhahabu. Yaani thamani ya fedha sio thamani yako, kuko agaciro k'ifedha siko gaciro kawe. Thamani ya dhahabu sio thamani yako, agaciro k'idhahabu siko gaciro kawe. Thamani yangu pia cyane agaciro kawe. Thamani yangu ukuvuga agaciro thamani yako Mkristo, na agaciro kawe wowe Mkristo ni ya damu ya Yesu Kristo, na kamaraso ya Yesu Kristo, ni thamani ya damu ya Yesu Kristo, na agaciro kamaraso ya Yesu Kristo. Na tukisema Yesu Kristo, tuvuze Yesu Kristo, tumesema Mungu, tuba tuvuze Imana. Maana damu kuko amaraso ndio ndani mnakuwa uhai, muri yo habamo ubugingo. Ni kusema uhai wa Mungu, ni ukuvuga ko ubugingo bw'Imana. Amen. Amen. Uhai wa Mungu, ubugingo bw'Imana ndio thamani yako wewe, niko gaciro kawe wewe. Wakileta dhahabu wangeshindwa kukununua, Wakileta dhahabu ntibari gushobora kukugura. Wakileta fedha wangeshindwa kukununua, Wakileta ifedha ntibari kukugura wewe. Kile ambacho kililingana na wewe, icyari kifise agaciro kawe na mimi kifise agaciro nk'andi, damu ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo mwenyewe, damu ya Mungu, amaraso y'Imana nzima. Ndio maana ndani mwako, niyo mpamvu muri wowe na ukuu harimo ubuhizi. Amen. Amen. Ndani mwako mna ukuu, muri wowe harimo ubuhizi. Ndio maana haifai kujidharau, niyo mpamvu bidakwiriye kwisuzuma. Nyenyekea kweli, cha bugufi ni cyiza, ukijua ya kwamba aliye ndani mwangu amenifanya mkuu. Ariko uti uri muri jewe yangize umuhizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu nashimwe cyane. Kama amekufanya mkuu, namba yakugize umuntu ukomeye, wakuu ndio wametenda mambo makuu, n'abahizi bakora iby'ubuhizi. Ni wakuu ndio wanatenda mambo makuu, n'abahizi bakora iby'ubuhizi. Ndio maana leo, niyo mpamvu Mungu anataka kukutangazia ya kwamba, Imana igomba kukumenyesha, ananitangazia na mimi ya kwamba, igomba kumenyesha ko pamoja na kwamba umeona makuu yakitendeka katika maisha yako, ahubwo nuko wabonye ibikomeye byagiye bikoreka mu buzima bwawe, Mungu atatenda ya zaidi. Imana izokora ibirushirije ibyo. Kama unaona ya kwamba labda hujatendewa makuu, na mbona tabikomeye urakorerwa, Mungu ana mpango, ana agenda yake kwa ajili yako. Imana yafize agenda yayo kwa wewe, na ndani ya agenda hiyo, kandi muri agenda na kutenda makuu kati ya wewe, harimo gukora iby'ubuhizi biciye muri wowe. Kwa hiyo kile ambacho kinakupata leo, kubw'ibyo kijya kigushikira uno munsi, letee madharau ya neno la Mungu, nikigutere gusuzugura ijambo ry'Imana ama kujidharau wewe mwenyewe, cyane ngo wisuzugure wowe ubwawe. Bwana tusaidie sana, Imana idufashe cyane. Lakini kuna kitu hapa, ariko hano hari ikintu, ili utende makuu, kugira ngo ukore iby'ubuhizi yale ambayo Bwana anataka kutenda kupitia wewe, Imana igomba gukora biciye muri wowe. Kuna kitu hapa nataka usome ndani ya Zaburi. Hari ikintu hano nkeneye kusoma hajya muri Zaburi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu adufashe cyane. Tuko pamoja lakini turi kumwe ariko. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu adufashe. Soma Zaburi ya Daudi. Turasoma muri Zaburi ya Daudi 20 igice cha 20 shairi la pili ku murongo ugira kabiri. Zaburi ya 20 na shairi lake litakuwa lile la pili kuja murongo wayo wa kabiri, ambao nasema uvuga ngo akupelekee msaada toka patakatifu pake, ikurungikire ugutabarwa kuva ahera na kukutekemeza toka Sayuni, iguhe inkomezi ziva Isiyoni. yani ili utende makuu, kugira ngo ukore iby'ubuhizi, shati Bwana ndiye akusaidie. ni ngombwa ko Imana ari Na gufasha, msaada wa Bwana kandi fasha y'Imana toki mahali popote pale,
Bwana. niho hava imfashanyo y'Imana. Na tunaposema patakatifu pake, tuvuze ahera hayo, ni pale mahali ambapo unakutana na Mungu, ni haja uhurira n'Imana, pale ambapo unakutana na Mungu kwa maombi, ni haja uhurira n'Imana mu masengesho, pale ambapo ni madhabahu ya Mungu, ni haja hari igicaniro c'Imana, mahali ambapo Bwana anatoa vya mbinguni, ahantu Imana ikura ibyo mu ijuru kupitia ya madhabahu hiyo, iciye kuri icyo gicaniro anakupea wewe, ikabiguhereza wewe. Aho ndipo panatokea msaada, niho hazananira imfashanyo. ina maana kwamba bisigura ko ule mwanadamu ambaye umwana w'umuntu wese akaribie patakatifu pa Bwana, yegera ahera y'Imana, ni hawe muombaji, ni ukuvuga nigobatereza hawe mtu wa maombi, aho umuntu asenga, mtu asilote hata kufanya makuu. uwo muntu niyumvira ko hari ikintu gikomeye azokora, Kila kitu kitamshinda, ikintu cyose kizomunanira, kila kitu kitamshinda, ikintu cyose kizomunanira. anataka kuendelea mbele, azogenda ngo ati imbere inashindikana, binanirane, anataka kufanya hiki, agomba gukora iki, inashindikana. ikanga. Maana kuko neno lasema ijambo akupelekee msaada akurungikira imfashanyo toka patakatifu pake. ivuye ahera urusengero. Maombi inasaidia mtu amasengesho afasha umuntu ili kwamba Mungu amtendeshe makuu, kugira ngo Imana imukoreshe iby'ubuhinzi. na tunajua ya kwamba kuna kanuni za maombi. turazi ko hariho intambuko z'amasengesho, Sio kwamba unaomba tukiolelaolela, tukabura kuva gusenga nk'icyaduka. Oya, tunajaribu kujifunza kidogo kwa ajili ya kanuni za maombi. Ni nyingi sana. tunagerageza kwiga bikenya mu ngingo ngende koko z'amasengesho. Kitu cha kwanza cha maombi, icya mbere mu masengesho, hapana kutafuta vitu kwanza kwa Mungu. ntugende urondera ibintu ku Mana bwa mbere, Utafute yule Mungu. ariko ubanza urondera iby'Imana. Hapana kutafuta vya Mungu, ntugende urondera hapana, iby'Imana. Oya, lakini utafute Mungu, ariko urondere Imana, kwa kufanya urafiki na yeye. mu kugiriranira ubucuti nayo. Bwana sifiwe. Imana Fanya urafiki na yule Mungu aliyekuumba. mugiriranira ubucuti n'Imana yakurema. Maana lengo kubwa la kukuumba na la kuniumba kuko intumbero y'ukwiye kujya ni kwamba tuwe marafiki wake wa karibu sana. kugira ngo tube inshuti zayo zo hafi cyane. Unapoomba, iyo usenze, kitu cha kwanza, ikintu cya mbere, fanya kwanza urafiki na Mungu. giranira ubucuti n'Imana. Pamoja na kwamba uko Mkristo, hamwe n'ukuri umukristo, Wakristo wengi ni Wakristo ambao si marafiki wa Kristo. abakristo benshi n'abakristo atari inshuti za Kristo, Si marafiki wake. ntabwo ari inshuti za Kristo babonamo. Mungu anataka hivi kwako na kwangu. ariko Imana igomba ikikuri babonana. Kwanza, icya mbere, fanya urafiki na Mungu aliyekuumba. ugiriranira ubucuti n'Imana yakurema. Pili yake, ikigira kabiri, mwambie Mungu bwira Imana aharibu tabia mbaya ndani ya maisha yako. asangangure ingeso mbi mu buzima bwawe. Walio wengi wako ndani ya vyumba vya maombi, benshi bari mu byumba by'amasengesho, na tabia mbaya inawafuata huko huko. n'ingeso mbi zikabasanga hariya nyene, Umbea upo huko, urusaku hariya rukabasanga, uongo upo huko, ibinyoma bikabasanga, uchawi upo huko, uburozi bikabasanga, uzinifu, uasherati upo huko. ubusambanyi n'ubushakanye bikabasanga. Unataka kuona kwa ujumla, ugaca usanga muri si rusange watu ambao wanataka yale mambo yawafuate ndani ya chumba. abantu usanga bashaka ko bajya babiyandikira bakurikira mu Wamekuwa cyumba, tu kitu kimoja, ariko babuze ikintu kimwe, wanataka vitu kwa Bwana, barondera ibintu ku Mana, lakini hawataki Bwana awabadilishe. ariko ntibagomba ko Imana ibahindura. Ni rahisi sana watu wa Mungu kufanya maombi na mafungo biroroshye cyane gukora amasengesho no kwisondesha kwa ajili ya mambo ya mwili, kubw'ibintu by'umubiri, lakini ni kitu haba kabisa ariko ni ikintu kiba gakebye watu kufunga kwa ajili ya tabia mbaya. abantu kubwo kwisondeshereza ingeso mbi zabo. Wakati ambapo unamuomba Mungu aharibu tabia mbaya ndani ya maisha yako, igihe usenze usaba Imana ngo isangangure ingeso mbi mu buzima
ubuzima bwawe utakuwa umemfurahisha sana tena sana tena sana. Uzonezereza Imana cyane kandi cyane sana tena sana cyane kandi cyane. Na atakapokutumia kuko nigukoresha atumia chombo ambacho kinafaa, hizo koresha igikoresho kibereye kila kazi iliyo njema, mu gikorwa cyose cyiza. Lakini kuomba tu vitu vya Mungu, tufanye hiki, sina sijue rwaye, ariko Imana gusanga udukorera ikingo singire n'amahera yo kurihinzu. Mungu chitoro kila iba siku ni kitoro, si ndio? Mana tere gitoro nacho imisi ni gitoro gusa. Hiyo tu ibi kabije gusa. Tabia zetu ingesema yasiyofaa, ivuga zitabereye, mwenendo usiyofaa, tabia zisizofaa, ingesoma zitabereye. Wakati tunakaribia patakatifu, igihe twegereye ahera, kwanza tumuombe vitu hivyo. Ubwami Imana tuzabifanya urafiki na yeye, tugirane ubucuti naye, kisha umwambie Bwana, hamubwira Imana, mbona mimi ni mbea sana, tunoreje ko umunyarusaku cyane gamana, kuja kuharibu kazi za shetani ndani mwetu, waje gusanangura ibikorwa bya Satani. Nataka Bwana, ndagomba mwana mbea uishe sasa, uru rusaku ruhere none nibana hivi, none ko mbona biguma bifata mutao cha ndasuro nakatao ndasubusambanye. Mungu nisaidie, Mana fasha, Mungu niwezeshe, Mana shoboza, isiendelee katika hali simbandanye muri izo nyifato. Na baadaye sasa, munyuma rero unaweza kuenda kwa Mungu, urashobora kugenda unamwambia sasa, unipatie hiki na hiki na hiki na kile, ukayibwira ati no hiki na kile. Lakini hasa ariko cyane cyane uhusiano wako na Mungu, imigendanire yawe n'Imana, pili yake ikigira kabiri, aharibu tabia mbaya, asangangure ingeso mbi mu buzima bwawe, aharibu tabia mbaya ndani ya maisha yako, asangangure ingeso mbi mu buzima bwawe. Sasa munyuma rero unaweza kumuomba kwa ajili ya mwingine, urashobora kumusabira. Neno la Mungu lipo wazi, kandi jambo ry'Imana riragaragara. Kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, ngo mubanze murondera ubwami bw'ijuru no kugorora kwawe, vingine vyote vitakufuata, ibindi byose bizoca bigukurikira. Bwana Yesu atusaidie sana, Bwana Yesu adufashe, Bwana Yesu atusaidie sana, Bwana Yesu adufashe cyane. Wewe mtu wa Mungu wa thamani, rero muri w'agaciro, Mungu alikuumba ili utende makuu. Imana yakuremye gukora iby'ubuhinzi, mtawala umuganza, lakini usikimbilie kutenda makuu, ariko ni wirukira gukora kama huna urafiki na Bwana, utagirana ubucuti n'Imana, kama tabia zako tabia zangu kandi namwe gasaza za shetani, zikiri za Satani. Unachokiombwa ni hiki, icyo usabwa ni iki, unachokiombwa ni hiki, icyo usabwa ni iki. Mkaribie Bwana katika maombi, niwegere Imana mu masengesho, na lengo lako liwe hayo ambayo tumeyasema, n'intumbero yawe ibi bituvuze, ili utukufu wa Bwana ukae na wewe, kugira ngo ubwiza bw'Imana bubane nawe, uanze kutenda makuu, utangire gukora iby'ubuhinzi ambayo yatakushangaza wewe, bizo gutangaza ubwawe na wote wanaokuzunguka, n'abakukikuje bose. Na Bwana tubariki, n'Imana iduhezagire. Amen. Yawezekana hili neno halikugusi mahali, birashoboka ko iri jambo atana kimwe kuri wewe gukoze, lakini umelisikia, ariko waryumvise, na tena yawezekana limekugusa mahali, kandi birashoboka ko hari ico ryagukozeko, hata haukuguswa, nubwo hata uliguswa, nubwo wakozeho. Tuombe pamoja, dusengere hamwe, tumwambie Bwana, tubwire Imana, utusaidie, udufashe Bwana. Ulituumba ili kutenda makuu, waturemye ngo dukore iby'ubuhinzi. Rehema zako tunazihitaji, imbabazi zawe turazikeneye, na tena Baba tunakuomba, kandi Data turagusaba, tusitoke hapa chini ya jua, ntituze tuve hano munsi bila ya wewe kutenda makuu katika maisha yetu, wowe utarakora iby'ubuhinzi mu buzima bwacu. Tuombe Mungu, tusenge Imana. Oh, haleluya. Baba yetu, mfalme wa amani, Mungu juu ya miungu yote, unatuona, unatupenda Bwana, na unataka Mungu juu ya miungu yote maisha yetu yabadilike siku kwa siku. Umetuumba Bwana ili tutende makuu, ndiyo maana ulitaka kufanya makao ndani mwetu Mungu. Wewe Mungu mkuu, kwa Roho wako Mtakatifu tufanye kuwa hekalu lako. Kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo, neema na rehema zako tunazihitaji.
Na tunakuomba Mungu juu ya mbingu yote utujalie. Tusitoke hapa chini ya jua bila kutimiza kila mmoja kile ambacho umeandika katika ajenda yako kwa ajili yake. Nayo ni makuu, maana wewe ni Mungu mkuu. Kwa hivyo Baba, utujalie neema yako. Utusaidie, uturejeshe wakati tunapoenda kinyume, na utuangaze, utuongoze na utuonyeshe nuru ya uso wako kila wakati. Nashukuru jina lako Bwana, maana umetusikia kwa rehema na neema zako. Kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. 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 Bwana Yesu anatupenda sana. Mwami Yesu aradukunda cyane. Bwana Yesu anatupenda sana. Mwami Yesu aradukunda cyane. Amen. Amen.